Афестиваль Кунаки Аԥсны Пургуишти Ҩынтәуп еиднакылоит хыԥхьаӡара рацәала аҟазара злоу ауаа убас иӡбан аԥсуа поетцәеи Дагестантәи Республика аҟнытәи апоетцәа реиԥылара аиҿкаара. Асеиԥш иҟоу аиԥыларақәа аҿар рзеиԥш аԥышәа змоу рзгьы краҵанакуеит ҳәа азгәарҭоит аиҿкааҩцәа. Ҳараӡак асасҵас сасны иаҳҭоу Миасат Муслимова ҳәа Дагестантәи иҟоу поетесса лоуп, ари лак ҭыԥҳауп. Ирдыруаз ациркуалацәа сҭахуп. Ҳара ҳаибашьраан алак мшын уаҩы ҳара ҳфлот аҟны иҳамаз аибашьраан иара напхгара ҟаиҵо иҳамаз уаҩы дыҟан. Убырҭ ҳара абриаҟара иаҳцәыхараны иҟоуп, аха абриаҟарагьы ҳзааигәоуп. Абриаҟара иаҳцәыхараны абриаҟара иаҳзааигәаны иҟоуп. Убырҭ ҟазарагьы рпоезиагьы зегьы Аԥсны ирдыруа. Кавкази Аԥсны рпоезиа ҳәа захьӡыз аиԥылара иалахәыз ирыдгалан Дагестантәи апоет Миасат Муслимова лырҿиамҭақәа. Лара апоезиа лнапы алалкит ҩнызқьи ԥшьбашықәса рзы. Ақалақь Беслан атрагедиа аныҟала. Усҟан лара илнырны ҳаԥсҭазааратә шьаҭа аҭаны иаԥылҵаз арҿиамҭақәа арыцҳара иақәшәаз рҭаацәарақәа рхьаа еиҭарҿыцуеит ҳәа акраамҭа ицәырылгомызт. Аха анаҩс илкьыԥхьит. Иахьа лара лҭыжьымҭа еиднакылоз ажәеинраалақәа дрыԥхьеит. Асеиԥш иҟоу апоезиатә хәылԥазқәа амҩаԥгара хәҭоуп еиҳарагьы аибадырразы. Автор иара иҩымҭақәа данузаԥхьо даара краҵанакуеит лҳәоит апоетесса Гәында Саканиаԥҳа. Сара сыҳәан иахьа ҿыцаартра кеиԥшхеит Масиат Муслимова лпоезиа. Сара сзын Дагестанаа рпоезиа даараӡа иҳараку, даараӡа бзиа избо Расул Камзатов инаҩс абас сгәы иақәшәоз краҵон исмаҳаижьҭеи сымԥхьеижьҭеи. Ҳара аибабара ҳагуп, ҳара ҳгәыблра арҭбаара азыҳәан аицәажәара ҳҭахуп, аиҭанеиааира ҳҭахуп. Иаҳарак сгәы иаанагоит ажәа зыдԥсыхәа змам ауаа, ажәа амаҵзуа, ари иаҳагьы ҳҭахызар ҟалап иахьа иҭынчым адунеиаҿы, иҭынчым Кавказ аҿы апоет иажәа, апоет ибжьы иаҳнаҭо рацәазар ҟалап. Еиҵагылоу апоезиа знапалақәоу аҿар рзакәзар асеиԥш иҟоу аиԥылара акраҵанакуеит дара зҿлымҳарыла ирзыӡырҩуан реиҳабацәа. Нхыҵ Кавказтәи иаарту акино ителехәаԥшыра рфестиваль Кунаки мҩаԥысуанаҵы аҟазара егьырҭ ахырхарҭақәа рыла иҿыркаараны иҟоуп азҿлымҳара зуҭаша аиԥыларақәа. Фатима Гергеԥҳа, Темыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.